سێ کەسان هەفتوو ناس نەدیکر لێ لەسەر درێژاهیە 7 ساڵان چارەنویسا وان bi hev re hat girêdan. Ev çîroka rêwîtiya siyasetmedara Kurd Hevrîn Xelef û her du ciwanên Kurd Azad û Mihemed Ela ye. Hevrîn Xelef siyasetmedar û sekretera giştî ya Partiya Sûriya pêşerojê bû. Di 12 Cotimeha 2019 da di dema êrişa leşkerî ya Tirkiye û komên çekdar ên girêdayî wê de li ser Serêkaniyê li ser rêya Êm4 di encama kemînekê de hat şehîd xistin. Azad Osman û Mihemed Ela İbrahîm di wê rêwîtiyê de bi Hevrîn Xelef re bûn. Dema ku Hevrîn hat kuştin, Azad û Mihemed Ela ji aliyê koma çekdar a binavê Ehrarê Şerqiya di bin serokatiya Hatim Ebûşeqra de hatin revandin û dîlgirtin. Piştî nêzî 7 salan di tîrmeha îsal de hatin berdan. Ev her sê nav ji sala 2019 ve li rojava her tim bi hev re hatin bîranîn. Azad û Mihemed Ela piştî ku serbest hatin berdan, soza ku ji Hevrîn Xelef re dabûn pêk anîn û serdana gora wê kirin. مزارش انتخابات سوزا خو بيكاني ولا وينك يا خريجي ظروف يوم قادرين نجبر تنجا خصن ورن هوالا مكارمه هي نديسا سوزا خو بيكاني وسوزا كان نجم شيء ده هفرين نسا بين سرچ عوات لي او راديو نيزيك دبي وطنشتا مدانا جي وهردو طنشتا مدانا وريادي اد بيجم هافرين خلف نهات الفرجه مني جبرتكو از نها نقابات دوا دما او کسی کو برخدان الهمبری آزادیا گلا و دنیو دست خاینو بیبختا دا سری هلدانو و تسلیم کاری سرخوا قبیل نکرن و سربست هاتن بردانو آزاد بین لی جانن کو که تجیب بی دحیا پیروز و بمبارک بی جبو گلی کرد جبو براتیا گلا. Mihemed Ela İbrahîm dibêje ku wî Hevrîn û Azad di wê demê de nas nedikir. Behsa salên xwe yên dîlgirtinê dike. Dibêje ku 7 salan ew û Azad bi tenê di odayekê de bûn. Piştî bi roj sê rojan em nehesiyan ew sêra a Hevrîn Xelef bûn. Ew kuştin. Wekî din em ji lêdekê em piştî di rojan em ji wî gundî birin. Em birin hepsê em birin silûk. Taban 7 salan hepsê diman. Ez û Azad tenê bûn. Em di xurfakê tenê de bûn. طبعا غرفان ماشي ناس 4 ديوار سي ديوار غرفاك بسلاسل اما محسوبه منفرده دبن حرس السرمه ممنوع بن دكتور درمان روك يعني محمد السرمه ممنوع براستي. Ev kesê ku di navbera Azad û Ela de sekiniye jî Hatim Ebûşeqra ye. Damezrîner û serokê koma çekdar a binavê Ehrarê Şerqiya bû ku ev kom ji aliyê Tirkiye ve dihat piştgirî kirin. Ebûşeqra wekî sûcdarê yekem ê wê bûyerê tê dîtin. Di sala 2021 de ji ber tewanîn wekî kuştina sivîlan, revandin, êşkencekirin, bazirganiya jinên êzdî û tevlîkirina endamên bereyên Daişê di nav refên xwe de ket bin cezayên Wezareta Xezîneyê Amerîkayê. Azad Osman jî çîroka vê wêneyê ve dibêje. ون مطول منجمع معزز مكرم اما نزاني بهم تشي دبون جمرهم لو دقوتن تقو ايوه ون اسيرن ون مطول نجمد وقوتن جي جمره جو انه مسؤوليتك برجر بسبب هاي سورتي ما قال لك يعني تشتر من شي بون يعني وابو حاتم ديت ما بحاتم بك ما دجار سيجارة وديت تشوردو اي براستي حبسي ده بكي صال نيفكي يعني مخارن مدات قرطانج برجوج رطوبتي دراني مقلبون مجير جو ما جوج بو دراني مشي المدنري باستفزاز جمر دراني ما قشاب كله يعني بس تاني متخاص جوراكن بس خارني بخم دقو يعني ممنوعة كأنه تختار بي ممنوعة تشترمة حمد تشترمة ممنوع إجبر له يعني قلت من أسير نجي مقالة مال باطا خكر متخازنوا ببينن زيارة كي تشتكي تقو من أسير وأسير زيارة سرواتن هي ندشته يعني وتشو. Da adara 2020 da Komisyona Lêkolînê ya Navdewletî ya Serbixwe a Netewên Yekbûyî li Sûriyê ragihand ku kuştina Hevrîn Xelef sûcekî şer e û rasterast Ehrarê Şerqiya berpirsiyar nîşan da. Malbata Azad û Mihemed Ela jî tev dayika Hevrîn Xelef heta niha bi israrin ku sûcdar werin cezakirin. Ebîr Muhemed, Nûçe TV, Qamişlo. هر دم تا دقول سوريا سوريا يا وسوري بميني يا سوريا او كسي بياني او كسي خوين مش